Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngomukela kwesimanje sekuthazwe indaba ifika ngaso-ke isikhathi kusuke umsindo ngayo-ke i-competition laphana-ke ye-quantum-ke okumcimbi-ke omkhulu-ke osubuya wona-ke isibili-ke ozoba khona-ke nakuwona-ke futhi-ke lo nyaka njengoba-ke bekusaphuma-ke yona-ke i-top 20-ke kwasuka umsindo ngayo-ke i-competition. Abaculi-ke abaningi bakhombise-ke ungayithakaseli-ke le competition yalo-ke i-quantum yakona-ke lo nyaka i-Mother of All Maskandi. Ulimit-ke uveze-ke ukuthi ngempela-ke akasafisi-ke nokuthi-ke ephinde-ke evezwe-ke kweminye-ke imincintiswano noma-ke ifakwe kweminye-ke imincintiswano-ke ezoba khona ngaphandle kwalona vele-ke asekuwona-ke we-Mother of All, njengoba-ke sekuvele-ke ezinye iy'nkulumo khona-ke laphana-ke eqembini layo-ke i-Ladies House Mbukeli. Ngabe kuthini-ke okwakho ukuphawula mayelana-ke naso-ke isinqumo sakhe-ke laphana-ke umfana-ke wakhona-ke nala-ke uLimit, njengoba-ke ethi akasafune-ke ukuphinde-ke efakwe kweminye-ke yemincintiswano-ke ezoba khona lapha-ke emcimbini-ke yomaskandi, kodwa-ke engaqashwa, kodwa-ke imincintiswano-ke engabe esafakwa kuyona. Awuye laphana-ke ezothi comment section sizwe uvo lakho noma-ke uphawule laphana-ke ezothi comment section Mbukeli. Siyabuya nezinye ngokulandelayo, siyabonga. Ungakhali phela mfowethu, hayi lutho, hayi ukhala lutho, ukhala lutho, ungazi le nkani. Isimemezelo-ke, isimemezelo-ke futhi enginaso, isimemezelo enginaso esokuthi kusukela manje uma kudlula le competition ye-Mother of All engikuyona, vele sengikuyona already. Uma kudlula le competition engikuyona, ngiyocela ukuthi nanoma yimuphi nanoma yimuphi umhleli mhlampe noma wama-awards noma mhlampe uma-competition athile, ngiyacela ukuthi mina angikhawunte out. Akusikhona ukuyithwala noma ukuba phezulu, but ukubalekela ukukhuluma nokwesaba ukukhuluma angikwazi kangehlula, ngakuchaza lokho naphambilini. So ngiyacela bafowethu ukuthi emva kwale competition i-competition ye-Mother of All, indaba yama-competition ngiyayibonga, ngiyaku-announce lokho kunoma yimuphi umuntu ojwayele ukuhlela ama-competition. Ngiyacela ukuthi eminyakeni ezayo kusuka la kuya le, ngiyacela ukuthi indaba yama-competition ngiyayibonga futhi ngiyayibonga. Isiyohlangana nje emcimbini uma ngizoperforma, sihlangana lapho singabalandeli, siyajabulisa.